mukad malagi kay diin ta panagmay-maysa. Sirok na slag abulan lugar nagimnasan. Sadyay nga inyaplagtan itiinta pagigdaan. Sadyay anay matangan pakabuklan apagpatpatayan. Itak mariknan bara day taayat di ka man nagkitaki pamraya aglain ka. Di mukad malagi day diinta panagmay-maysa. Sirok na slag abulan lugar nagimnasan. Sadyay nga inyaplagtan itiinta pagigdaan. Sadyay anay matangan pakabuklan apagpatpatayan. Ay ayaten ka iti agnanayon jak tumauma kariken sa batak hadan tuken ka nusikat umununa para kanyak jak tumaramid day taken ka para kanyak jak tumaramid day taken ka. Ikariken ka adikan tupulos ikan sanaan lagdaan bignaen takaunggan. Unasem day tadwadwam tapno marit na ayat ko para ken ka ket bubukudak awan agtagikwa nudisika laeng biyagko daytoy puso daytoy nakem ko ikutan tungpal biyagko.
kari ken ka adikan tu pulos ikan sanaan ledang riknaem tak kaunggan unasen day kadwa-dwa tapno marit na ayat ko para ken ka ket bukuda awan ak tagikwa tudisikala biyag ko daytoy puso daytoy nakem ko ikutan tungpal biyag ko awan at tagikwa tudisikalaeng biyag ko daytoy puso daytoy nakem ko ikutang tungpal biyag ko hawan ag tagikwa tudisikalaeng biyag ko daytoy puso daytoy nakem ko ikutang tungpal biyag ko mabiin agina dayutan mabayag tuy aditan agkipkitan ikaw kuken ka di nagtulip-lipatan numakadanon ka haway apapanan nabadi asyempu intapayla danggayan ta ipapaskun agpasi ta denam tay paspasaray ko aglailo ta sadyam basit nga urasen awan ka tuy denas ibadinat nga agmay-maysa daw kuken ka ag sing-singpet ka si ayat ket maulila ikarim asumugli ka naglagitem karing karita aging nuray puso ta anya na nagkasang mayadayuta den ng pangaasin di nagtubay-bayan
payla danggayan ta ipapaskun agpasi ta denan tay paspas taray ko aglailo ta sadyam batik nga orasen awan ka tuiden na iba tinas nga agmay sa daw ko ken ka agsing-singpet ka niyayat ket maulila ikarin asumubli ka laglagi pen karin karita agin muray puspusutan yana nagkasang mayadayuta din ng pangaasin di naktubaybayan iba tinak nga agmay-maysa daw kuken ka agsing-singpet ka niyayat ket maulila ikarim asumubli ka laglagi pen karing karita agin nuray puspusuta anya na nagkasang mayadayuta din ng pangaasim di naktubaybayan pangaasim di naktubaybayan. Arpad ko pudno nga ta wen pudno nga ta asita o biyag ko mo amun lakuma iti linag-amko nga naguray ken ka adwalwa naga uray adua pamasakit di ipaay mo alak amet iturak no isuti gustwem ay ayaten kan tupay laeng rinibuman akin na kuli pamasakit mo tuy nakin tsak tupay lang isuko tsak tupay lang ibabawi tuy panagayat ko uray adua pamasakit ipaay mo alak amet iturak no isuti gustwem
ay ayaten kan tupay laeng Rilibo man akin na huli Pamasakit mo tuy nakin Jak tupay na isupo Jak tupay na ibabawi Tuy panagayat ko Patig mo Naigamerkan tuy puso Madadaan ng sakripisyo Kanibusanan man tuy anges ko Siksikati inayat ko Sikatirat ragsak ko No di naklakasyan Itanem nakta kaulgan Uray adua pamasakit Iipaay mo alak amet Iturak no isuti gustwem Ay ayaten kan tupay laeng Lilibo man akin na kulit Pamasakit mo tuy nakin Daktupay na, isupo, daktupay na Ibabawi, tuy panagayat ko Kastati kinapatig mo Naigamerkan, tuy puso Madadaan niya't sakripisyo Kanibusanan man, tuy anges ko Siksikati inayat Katirat ragsak ko No di naklakasyan Itanem nakta kaunggan No di naklakasyan Itanem nakta kaunggan Mm-hmm.